Jadi jalan yang keput bisa sampai kepada Allah membaca kita ulama sufi. Tapi tengku nak ulama harum begah baca kita hakikat. Karena memang nanya. Semua but kitab hakikat. Iya betul. Yang bagi orang yang bukan ahlinya. Menyona orang ahli itu malah bagus. Talaah kitab sufi itu jed. Dalam kitab wujud Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi, salah sabah ibadah yang paling afdal membaca kitab-kitab hakikat. Cuman cara tanya berkatabut akidah yang benar, berkata baca ilmu-ilmu syariat yang benar, nyogoh kenanya hanjut di kon mutlak. Di sebenarnya kan beg getam geyu denggu. Tapi beg kedua ge pegah syarat, beg kedua ge pegah syarat-syarat ji. Denggu. Ladum tengku lucu ci ge semua bet kita hikam. Ba urang kampung, tengah ke semua bet nang ge pegah. Anjek bet kita hakikat. Mai ga nyampe kan tengah ke pelaku. Ha kan? Ladum ke semua bet durun nafis. Tengah ke semua bet ge pegah, tengah semua bet pegah. Anjek ber kita hakikat ke orang awam. Mai kali atas tengah goknya semua ber kita hakikat kan. Kan gepegah bah wahdatul wujud lahikam, lahiqadul himam. Lucu cik. Itu yang keput.